vau thani somni panga ni lai ni kan lo thleng ve le ta a khovel thu thar langsar khovel mi pui ngai ven middle east in dona ala ni mek zela hei anin do rei ta viau mai rin ai tak chuanin voin hi ani somni parukna February ni somni pariat chiar telin voin hi ani somni parukna ni tar mai iran hi han chut deuh mol mol atlom mai turanga khan mitam tak chuan kan ngai ania amai ro su ral thuam lama hianin iran hian local na viau maya global firepower ina index an peka hianin kanan enthok thokanga news taktaka indona thu thar kan pon tak ma in hian enthok tiang khovela military powers chaklama hian iran hi somni na global firepower hian chuan an ronda a he website hian tlak view maya khovel sarkar rang te sipai lama an chakna ral thuam an nei dan te rating an ron pe thina iran hi somni na zinga hian a umphak ka sangni la somni paruka phei hi chuanin ramza somli panga a ram som parukna ramza somli panga a sipai chak ral thuam nei thazinga hian som parukna iran hi an kai phak nia soi ani nge ani tiang te chu nia chu chapa anin dodan kalphung han en hian harala tangin an insai tona ni bera hi wang hianin iran po hitlo mai theidin munan ding bik lovani ral thuam lian mangin han chuma sela iran hian an chang let ve zela helai rambial middle east gulf rambiala us sipai mun omna chunglai te chu iran hianin na tak main an han bom rep mai ania US sipai mun ma chau nilovin US sipai host tu ram te oil mun pui oil facility te laka be pui thlak na lian tak te po iran hena kal pui ania chutiang suania Israel po hian in fighter jet mangin iran ballistic missile siam chuana an launcher te an ron ka chuana mun te an da thatna han stock engamazat te han bom chena sa viau to ania Israel ina soidan phei chuanin iran ballistic missile launcher zathum borvel jet an ka chet sak to ani in soya US po hian Iran ballistic missile launcher thanem takan kap chia a tin indo chu aphat February ni somni pariat atang khan Iran air defense te Israel pheichon an tin zone an kap che deu mol mola tin an roi tulok berber an supreme leader hialte ananda tha a an defense minister te tiang khan IRGC le an sa kho sipai ho tulok berber te Israel hian an da that sak to nge ania chuti chung chuan Iran hian tlom mai an latum lo ni te pona langa punrei taka tang to khan indo ma chon thayan ni ti in hria in chutiang chuan ruam manna lian tak Iran hian an kalpui an lo kalpui lok sa vek ni hian alangani economy lama po hian Iran din mun hi ate nau zok lo viau maya foreign exchange po hi anei thaviau maya defense budget hi kumin hianin dollar tluk la ding on kwa zat mai Iran hian defense budget an naya khovel sarkar defense budget nga lama somthum parukna anni phakani manpower lami han en sakle ila Iran a hian mi pui maktadoi somret pariat vel anum meka an manpower person hi za asomnga paruk vel hi puitling na thok thei anga chu tan ni a indona atana thalai fit for service hi anram mi pui atanga chu ta za asomli pasari borvel se tan tling kumtin sipai tang rual hi maktadoi sompali velan omzi anga chu ta ni boka tuna hian total military personnel anti sipai zong hi noi som pakhat borvel zet Iran hian an nei tuna hin active personnel indona a chetlamek sipai te hi noi ruk sing khat zet an nei boka reserve hi noi thum singa an neya paramilitary force kanti police le akai noi sipai ral do ni lo chuteng ang chu noi ni sing ni an nei boka tin air force personnel air force lama thok hi sing thum sang sarian neya army hi noi thum singa an neya navy a hianin sing ni vel an in ziaka amai ro chuan navy hi IRGC navy le Iran sarkar sipai navy a hranin an oma navy hi thuang ni angin an kal ani air power an nei po hi a theone lo ve khop mai Iran hi attack aircraft enga mozat an fighter jet an nei boka transport plane te transport helicopter ang chi special mission na tanam han thei ang chi te le tanker te po an neya Iran hi an thlona zanga somnga pakhat jet an nei ve a chu nga tanga zathum pathum chu indona man thei tura an chop chua ani fighter jet hi za somret pariat vel na yangin anin soya chu tuna kan thulak nei na a report po hi ania an thlona zong atanga za somthum pali point pakhat hi an fighter jet anga ngai ania fighter jet an nei za somret pariat zinga zale pathum hi indona a an man mek te ania khovela fighter jet nga ram zinga za somli panga zinga hian som panga nan ni phak attack type fighter jet ang chi
attack type aircraft ang hi somni pakhat stock an naya som pahnih hi indona tuna hian an hmang mek nia soi ania attack type ang chi aircraft hi khovel ramza somli panga zinga somni le pariat na anni transport aircraft fix wing ang chi hi iran hian somriat parukan naya chung zinga somli pasari chutuna hian man mek ania transport aircraft a hianin khovel ramza somli panga zinga anga chutin pasari na anni trainer aircraft engemaw zat an nei boka trainer aircraft hi poimo viau mai thlona khalzirna angkha ani deuh maya chu iran hian stock hi za pathum nei angin anin chuta chu tuna hian za pathum zinga chuan somruk borvel hian man tangkai mek nia soyani tin special mission craft an tia beipui thlakna engemaw big atana man tur an siam danglam ang chi te ponianga chutiang special mission aircraft chu iran hian soman naya an thlona zonga tanga za pakhat point pariat vel ania tuna hianin pasari vel hi man tangkai mek ani tanker fleet hi iran po hian an lo nei ve reng maya tanker fleet hi tunin dona hian atangkai khop maya US hian an mang tangkai le zual ti mai tur ne chan chu US mainland atanga iran hi mun hlataka US mainland atang phei chuan iran hi KM sing telani maro chu Washington atang ral do wan lem lo kan hret to kha US hian helai middle east aringat po hianin base som pathum borvel zetanaya khovel mun zatel fe maya hianin US hian mun ma army base te air force base te le naval base an bun thlu mai ani kha chunga tang chuan US hian iran beitur hian ma an la a maro chuan aircraft carrier te hi mun hlataka tanga helai iran nei tuipui ron tol thleng hian ni a tuna indona po hian an seng na saviau rengani chuwangin munhlataka tanga raldo tur hianin indo thlona te hian boruaka atuyan thuna nga ya chutenga boruaka atui thun sak thei chu tanker fleet te hian ni iran hian boruaka atui thun sak thei ang chi refueling aircraft hi paruk na yangin anin soya tuna hian pathum an hmang mek ani helicopter hi iran po hian an nga ve viau mai za somni pakuan na ya somsari pakhat active fin an da meka yen chung helicopter zinga chuanin som pathum chu attack helicopter santi melma beiji helicopter tin soila dik mayome som pathum an naya tuna hian pariat velan mang mek ni in han soi bokani land force leilam sipaya hian iran din mun hi engchi ange combat tank hi iran hian an nga ve thokhat viau sangni zaruk somsari panga zetan nei ve a sangkha zaruk vel ready nan da mekani tunin dona hian iran hian combat tank hian deploy thona chungin an hmang lem lova a chan chu leilam in dona a thlen meu lo wangin an lamang lo nia soi ania mara chu readiness level sang taka nom meka stock hi sangni zaruk somsari panga nei ma se indona man ngal thei mai tur hi sangkhat zaruk vel an naya khovel ram somli panga military powers khaikhin na hianin iran hian tenga lama pariat na an hau ve mekani tin sipai motor hei hi apoimo khop mai tonchilin beina pomchilin beina kan tiang chi close quarters combat ang chi ate tin ground operation kalpuina sipai te leilama hanin ka chile mo chutianga leilama in beina hianin sipai motor tangkai se chu soitam ngai lewin kan hre ome iran hian sipai motor an nga ve khop maya singsari sanga zakwa somthum pakwa zet kumin sangni somni paruk data tharbera hian an naya khovel ram somli panga a sipai thil nei military powers khaikhin na hianin khovel ramza somli panga a sipai motor nga lama iran hi som pakhatna ania singsari sanga zakwa somthum pakwa hianin singli sanga zanga somruk pathum hi mangal thei mai tura ready san ni tin self propelled artillery antia hi laipui in saseng thei khalson thei ang chi kha kan thathiamanga khatiang kha iran hian zali somni pali zetan nei ve boka man thei mai turin zani somnga pali hi an chhop chuak bokani maro chu tuntruma hian iran hian self propelled artillery an laman thom hriat ani lo thung tot artillery an ti boka hei hi laipui phurson thei ngai phurson thei ang chi kha ani chu sangkhat zaret pathum iran hian stock an nei meka readiness in sangkhat le somret pahni hi an chhop chuak mek bok MLRS rocket artillery an ti hei hi kan hriat thiam dan tur chuan rocket in phu chuak zot ang chi kha Ukraine Russia indona hian an hmangna saviau maya US lam hian Ukraine tan MLRS ingemaza tan pe HIMARS M142 HIMARS angte an pe a hetatang hian rocket missile mu engemaza achi sang ka an kap chuak thaya HIMARS atang hian US hian in ATACMS angchi ralthuam precision missile atum kap fu chat thayang te po kha HIMARS atanga ka chhuat thayani a chutiang chuanin
India po hian an ya Russia po hian a siam chuaka mang tangkai viau maya Iran lampo hian MLRS hi sangkhat zanga somnga zetan na ya tuna hian zakwa somthum hi man thei main an ready tir mekani khovel ramza somli panga a MLRS nga an han puan suwa hianin Iran hi palina ani ve mek bok tutuma hian MLRS man ani thom hriat alani lova US hi chuan manga Iran lam hian an mangsi hriat ani lova Iran hi chuanin missile te rocket te drone te tin indo thlona an chilek ve zo boka chu Iran che dan hi ani hri maya MLRS multiple launch rocket system hi Iran hian an mangem kan la hrechi alem lo ani tin Navy han lut le taile Iran hian Navy man ruwa Navy bung ruwa antiti ang indo long le patrol boat angte chutiang kai hnei chu zale pakwa zetan na ya long rang na ya an long ringot po hi a ran pa en tham ani aircraft carrier an nei lova helicopter carrier an nei thom hriat ani lova destroyer an nei lova frigate zero pasari zetan nei ve hi Iran Navy an theu neu lo na chan pakhat chu ni ve hrim bok frigate si long ngal thachak tak mai destroyer noi chi amiang khan nia aircraft carrier te hi an lian bera chuta destroyer in an dota helicopter carrier te pon oma chung ho noya chuan frigates te hi anom le a frigates te hi destroyer ai chuan an te a mara chu an lian thokhat ve viau tho football field pakhat tiat chutiang chen te chu han nia a hmuna phei chuan lian turu tur tak han ni tho hani chutiang chu pasarian na ya US hian Indian Ocean bula Sri Lanka na ya khan anlo ka pil sakto nge ni kha pakhat kha an ka pil saka US tuin hoi longa tranga torpedo mangkhanin Iran frigates pakhat kha ka pil sakania mi somret chuang set khan thing nge a mi somthum pani vel chan chuan ni nge hani kha corvette si pathum man nei boka corvette si frigates ai te le hretania corvette sapo hianin air defense thaberber vu athainia tin missile te mvu thaini boka longka na chi missile angte chuteng chuan corvettes po hi indona muala chuan tuipuyan tangkai thei viau maya corvette hi Iran hian pathum man nei frigates kha han soile lokela khovel ramza somli panga zinga frigates nga lama asom pani na chu Iran han ni phaka corvettes pathum man nei corvettes hi khovel ramza somli panga zinga corvettes nga lama som pali na chu Iran hani bok o tuin hnuailong submarines hi rinai takin Iran hian an lo nga rep mai somni panga je tuin hnuailong Iran hian an lo nei ve reng maya tuna po hianin an mangtang kai viawa US hian an ka pil sak nual to ni in anin soya azat tak hi hriat hlei thei ani lova an soi tak fo wang khan in dona chuan thudi ka fam ha saber thin an ti kha chuwangin US puan po hi adik vek lo mai thei chutiangin Iran lam puan po hi adik vek bik lo mai thaya chuta chuanin pomchin te po hi kan nei thia mangai khop mai in dona chanchina hian Iran hian submarine somni panga na yangin an soi US hian aza ve ai tam kan ka pil sak to anti khovel ramza somli panga zinga submarine tuin hnuailong nga adanin dotin Iran hi pathum na ani patrol vessels hi tuipui tuifinret vela patrola che chuak thei longal thachak zet angkha han ni a Iran hian somni pakhat zet an nei ve a khovel ramza somli panga zinga patrol vessels nga lama somli panga na ani tin mine warfare ang chi hi Iran hian pakhat an nei ve bok hengte po hi mine warfare ang hi apoimo viau maya hei tuna po Strait of Hormuz dan sa mekania mine nanti naval mine ang chi longina asut pu aturang chi tuipuya hian kam thlo ani thina chutiang man ruwa le chutiang puwa him thei turang chi mine warfare hi Iran hian pakhat an nei ve bok ani o khatiang kha an din hunania North Korea president pukima ang mayin Iran po hian ral thuam an at chileng tika ama chuan US Israel nen hian lian tham taka indona an lahma chon ngei don ti hi Iran hian an hrelok nge chumi tan chuan an lo in bot seina saviau maya chu hei bangkar engemaw zat Iran hian an naya an bangkar nei that ema wang hian tuna po hian an himna chan pakhat zinga mi ni te pona langa leinhnuai a hian ral thuam da that na thapui missile satli po han den siat theilo hi engemaw zat an nei nia report ani kha underground missile city ti te po Iran hian an ming than pui leinhnuai thuk tak maya missile da that na lian tham tak mai te an siama tin drone thanem tak mai leinhnuai da that theina turang chi underground drone city ang chi te po an nei chutiang te chu ania Israel US hian an bom chena saviau to maro chu la bom chet lo tam tak an la nei ngei don ti hi a hriat reng mai tin hei in the one kalpui ta tak maya Iran hianin rinai tak main missile an nei tha a
an missile te pawh hi tunhma an lam han ngai lo khan mang deuh molmol ni hian a hriata Israel beinan hian Karam Sahar 4 hi an run mang na saviau mai Karam Sahar 4 hi KM sang ni atanga sang ni zanga vel ka phak ni a soyania hemi mora hianin munition ang chi submunition cluster munition ang chi kha an vuaw thin nge a Israel laka hian in dawa chua February ni somni pareta tanga vo in thlengin Israel hen ballistic missile zali vel Iran hian a kap to ni a soyania chung zinga azat ve dona chuanin cluster munition ang kha Iran hian a vuan ni in Israel lam news ta chuan an puang nge ni kha Iran ina missile Israel aka lu tamber hi Israel chuan an lo kap thlazel ani kha za asom ko chuang an ka thlak ret hi ania an lo kap thlana saviau ti hriata maro chu ka thlak mai an nei thina hi Israel tan chuan a poi thin khop ani kha mani dewa missile pakhatan lo ka thlak mai wang khanin khamini thil thenga khan mi paruk zet Israel a khan an thi a chuan nimin pialo ka khanin Iran ina Dimona nuclear reactor mun arun bei wang khan Israel a chon siat na lian taka thleng le boka kan lo bon ta kang khan ballistic missile pani Israel in lo ka thlak mai wang khanin mi zani borvel zet mai Israel a chuan hliam anom te renga kha khara phlak takani Iran hian liquid fuel Karam Sahar 4 hi an nei that ber zinga mi ani hi Khyber missile ti te po soyani tin Gadar missile te Imat te heng ho hi solid fuel missile an ni a Seizil te Khyber Sekan ang chi te po an ni medium range ballistic missile Iran in anei zinga hianin KM sang khat atanga sang thum vel ka phak an nei chung zinga chuan Karam Sahar series ang ho hian nia chu KM sang ni atanga sang thum vel ka phak an ni Seizil hi true state solid propellant ang chi khani in KM sang ni ka phak ania Gadar 110 an nei boka liquid propellant KM sang ni atanga sang thum ka phak ani hemi mang hian Tel Aviv po kha beyani to nge a tin Imat missile hi KM sang ni ka phak ni in Khyber Sekan ni KM sang khat zali somnga ka phak ania Haskasem hi KM sang khat zali Sehab 3 liquid propellant KM zariat atanga sang ni le za ka phak ni a soyani bok tin short range ballistic missile Iran ina anei zinga hianin Zolfagar hei hi KM zasari ka phak ni in khiam wan te KM zasari somnga feta 110 hei hi KM zathuma tanga zanga inkar ka phak ani desvul hi KM sang khat ka phak ania Sehab tru KM zathum somnga tanga zasari somnga ka phak te an nei tin Iran hian hypersonic missile nei angin anin soya hei hi an nei tak ani mai thai ti in rin na lian taka oma nikum hasalam khanin Iran hian hypersonic missile feta kha an ron test to nge a khovela bara khayani berkha Israel ka nan ti in chuang takin an ron tar chuak nge a hypersonic missile a hian khovela in tan siak meka kan puan tak le kan hriat tak ang khan hypersonic missile hi Russia hian amang masa bera tun Ukraine Russia indo kumli borvel zet indo chung hian Russia hian voi enge mazat hypersonic missile hi amang to a chu khovel chanchin amang masa ber tu chu Russia ani hypersonic technology a hian sarkar liante anin tan sia ka US po hian tuna hian ani nia soi ani maro chu hypersonic technology a hi chuanin Russia hi advance bernia hriatania China lampon bang bik lawa India po hian Russia tho puina noya tuna hian hypersonic missile nei tumin ma la meka BrahMos 2 kha mek pasari borvel zeta thlok chok thei turani a mek pasari ani chuan hypersonic speed a kal tur tina ani chitiang te chu nia Iran hian tun in do mek na hian hypersonic missile hi amang to ni na in soya mania Israel beina atana ahman pakhat kha hypersonic ti in Iran chuan chuang takin an ron soya a target akap fu chiang hle ni nan soi amai ro chu Israel lam hi chuan an kap thla ni nan soi ve thung ani kha KM sang khat zali atanga sang khat zanga akap pha ka feta 1 le feta 2 hian chu Iran hypersonic angkha ani tin Iran hian Hormuz 2 an le chu longka ana thazet mai ani a anti radar ballistic missile ti soi ani boka tin Rezvan an ti su liquid fuel ni in KM sang khat zali vel ka phak ani boka hi IRGC chuan in hlotling takin an engine to thuan puang bokani kha chutiang chuan Iran hian missile chi rang mai an neya mani khanin kan lo hriat ta kang khan Indian Ocean chuaka Diego Garcia a UK le US base kha Iran khan ballistic missile mangin an beya kha news tam tak chuan an kap thleng lo ni in an soi nge ni helai Iran atanga Diego Garcia kha KM sang li borvel zetania chutiang an kap phak ani chuan Iran hian ral thuam lo takan nei ve to tina ani dona maro chu media tam tak chuan kongchan ve a kalin kha missile pakhat zo kha amaina tla a pakhat chu US an lo kap thla ti ani
poi lian tak a khoi ero hriat ani talovani kha o kan hriat angin tunin dona hian Israel a chena viau maya USA ma in Israeli force te hian Iran hruai tuluk te an da thatam to zo kania kan pon tak fok ang khan February ni somni pare te in dawa chhuat ran tir khan Israeli fighter jet tena missile somthum borvel jet an ka khan an supreme leader Ayatollah Ali Khamenei compound a khan bom somthum velan luta kata khan Israel khan blue sparrow an tiang chian mani siamte an kap luta kha thokna tak kap dik tak mai ang kha ania precision missile thatak mai ani khata khan ni khat thil thu in an hruai tulok berber an supreme leader ti amin mi somli borvel jet an thi Iran tan chuan an atan dan tur chu engang takin nge Israel kha US te an ron chan le tang ti ka khovelin an ngai chang thu pania chutiang chuan Iran thin rim ongmai na hrelo chuan Israel helai Gulf bial te ron beita chiam maya kong le lam taka ngai tu chuan an thiam om viau mai ti kha sat le lama tanga thlir chuan an thiam om viau mai ti te pon soila kan soi diglo na om lo ome chutiang te chu ania Israel big hianin an hruai tulok berber te an da that sak me maya chu tak chu Iran po hian kalpuan tum ve thina an Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu te po an da that thu te po an soya amai ro chu kha an lo da thaw zong lo mai an hu loka Benjamin Netanyahu kha ofidora te coffee in lai te han ron pho chuaka thalak te han ron pho chuaka Benjamin Netanyahu chuan voi thum lai ka thi to ti ten fiam thu ti khan ron soi nge ani kha chutiang chuan sabotage in beina angchi in thung rulna rol rala chet na tai panga khan tianga hanin zuina angkha a thleng chho tan mek ni te po hena riata hei nimin lam lok khanin USA state lian tak mai Texas a chuanin an oil da thatna lian tak mai apuak nia soyania US chuan in Iran ti ani lo thu chiang takin an ron soya hamaro chu in no lai ni a ma jong po puak ngai hlelo engwangnia Texas a khalai oil bom pui kha apu ringot ti chu rin helna lian tak tu na hian om mek ani Iran hianin engral thuam chiang e anei ti hi tuwak ma hian chiang taka hriat thein hian nei lem lowa Iran ral thuam khovelina an hriat chin chu kha ti khan kan han puang ani maya kan puan lawa khan engang tak ral thuam na yang moti chu mitam tak zona ani mek ani Diego Garcia te helai Middle East pon lama Diego Garcia te an ron bei to atin kheta Turkey lama po Incirlik base US base te po NATO ina an man tangkai ve thawang chi base te po Iran hian an ron thlur bing to Azerbaijan lama te po base pai mo tak beitumin drone te po an tir lu thial ani a chutiang chuanin KM sing tel zetami Texas ami angtin nge Iran hian an bei phak ang ti ero zo na lian tak ani thunga amai ro chu chutiang bei thei tur chuan Iran atanga direct a thlok kher lo hian ti dan tam tak om ve thau mai chutiang chuanin ton hriat engemaw zat indona hian a lo om to a Russia Ukraine in do mek na khanin Moscow khochak lam dai Ukraine atanga hlatak maya Ukraine chuan drone mangin bei puan thlak theitlat maya khang te po kha ngai tu na ti boi tu tak phei chu ania maro chu Ukraine atanga direct a drone thlo tir lovin Russia ram chung khoya emo an drone te kha an thlo chu tir nia soi ani kha katiang te kha ania tu na hian sabotage beina angchi Iran hian a kalpui chhotan ve ta emni ti te mani loka Washington chung vela drone pakhat an hmu thu te po dar hluai kha chu Iran chet na ni lewin tu nge ni ang ti te Iran chet na ni nge ngai tu te chuan chutiang chuan lam thatak an nei ve tho tuna Texas a oil hun puak po hi Iran ti nge ni ang ti churin na lian tak oma maro chu pin fiana engma om chuang lo indola ni wangin thil thleng thayero ani khop mai ti kha kan han comment vele ni sela o Al Jazeera lam hi han lu chille lokela Israel US beipui thlak na Iran laka beipui an thlak le Iran ina chan let na February ni somni pariat atanga chiarin nimin kha ani somni pangana ni voin hini somni parukna ni tareng maya US President Donald Trump chuan Washington chuanin Iran nen soihona an kalpui ni na soya chu in do top theina tura malak na turin inrem na siam turian malak me ka ni thu Donald Trump hi chuan soya ama ero chu Iran official te chuan anla reject sakani Iran official te chuan in President Trump a soi hi adik lovani US nen engma in biak na omlo ni nan la soi vetlat thungani kan ponta gang khan US in Iran Natanz nuclear munan baya chumi chu Israel in rol lawani Israel in rol lo chung khan Iran khan chumi phubalak na tan chun Israel dimona nuclear site khan baya mi jani borvel jatan hliamani kha tin Strait of Hormuz Iran ina an khareng chu an hongei turani ti in darkar somli pariat hun na pe ne ka darkar somli pariat nu achon Iran chu
na taka an bei tur thu le an power infrastructure laka be pui thlang na lian tak an kalpui tur thu kha Trump khan a soima ro chu darkar somli pariata zawa Donald Trump chuan a postpone thu kha soya a postpone chana te po US ne Iran chuan in biak nan kalpuya ra tha chhuwa dona chuwangin a mor kan la bok che lo na chungin ninga chhuk Iran chu hun pe kan yang ti in a thu a zuk le ta ani kha chuti lai chuan Iran chuan missile beina thar Israel a kalpuya nimin lamte ni zan lamte chuteng chuan thomala lian khop mai Gulf countries helai Gulf rambial engamoza ta po drone missile loka thlak thom news in report te po chiar tur aum le nual to bokani tin Lebanon Iraq te po be pui thlak na thar ra thlenga Lebanon a heng kan hriat angin Israel le Hezbollah te nin be me kania Lebanon lam Hezbollah te hian Ayatollah Ali Khamenei tha ani nuwa khan aphu balak na turin Israel khan be tana chuwangin Israel hian na thayang berin an chang let ve mek boka Israel sipai te Lebanon simlama hian tuna hian engamoza tan luta division palia tangin sipai thanem takan nom meka azat chi ero soi chua ani lem lo tuna hian Strait of Hormuz chu lakhar chhun zom zelani a he thu kan buat sei lai thleng hian lakhar chhun zom zelani a maro chu khovel pum huapin international pressure ro lian tial mai sarkar rang nor na alian tiala helai Hormuz hong tur hian Iran chu kar ron ani mekani Asia khomol puiram zonga oil gas energy in deilo na lian takeno oma amana sang chho ma Asia khomol puin elevin Europe ramte khovela da pani maya oil lama harsat na kan to hian chuti lain thu thar bera chuan Iran foreign minister Abbas Araghchi chuan Iran din na chu ala pa ngai ni Strait of Hormuz a khar chu Iran chuan ala chhun zom zel don engma ti danglam ani lo heti lai hian Pakistan laman ron lang hlola Pakistan lam hian Iran biak antum he indona aziom theina tur le Strait of Hormuz honani theina turin Pakistan Prime Minister chuan Iran President Masoud Pezeshkian a biak thu Shehbaz Sharif chuan a soya Gulf rampum pui hi thana aliam mekani chuwangin he buina atanga chuak tur hianin thuam zanei le kalphung om zanei zok kan zonangai constructive role chu kan play lo thei lova helai rambial munna aum theina turin ma chaktakin kan la ni tin Pakistan Prime Minister chuan alo soi ve boka nimin lamte ni zan lam khan Kuwait lama chuan missile drone Iran atanga ka chuan lo ka phlania soyani nimin lama khan Kuwait a hianin drone voice lai mai mu ania chu loka thlak ani tin anram media te chuan an puang ve boka tin Saudi Arabia le Bahrain lama po Iran atanga beina thar om le boka Saudi lam hianin drone somni anram chung anram bial khochak lama ando ka phlani an soya anram khochak lampang energy oil facility omna hmuna Iran drone engamoza tarun luta hei hi ne takin kan ka phlani tin Saudi lam chuan thu chu an siama Bahrain po hian an Ministry of Interior chuanin drone engamoza taron lut darkar somni palikal ta chung hian Iran atanga beina ninge ya share drone engamoza an ka thlak thu an puang ve bokani heti lai hian United Kingdom chuan Gulf a hianin air defense an thon thu an puanga UK chuan short range air defense system Middle East a hian Iran missile le drone dawlet tura an tir thu an Prime Minister Keir Starmer chuan nimin khana soi thiza thi han puang le lokila Lebanon Hezbollah le Israel in beimek na hian sangkhat pakhat Lebanon an thi to ania report ania Lebanon bika hianin sangni zanga somriat palian hliam mek bokani ten Cyprus te po Iran khan an bayama ro chu Cyprus a UK base kha thi le hliam anom lo thunga Palestine West Bank a hian mi palian thi hei hian soizau le lokila West Bank hi ABC a an then soma A hi Palestinian hawinan en colony B hi Security Israelin Administration Palestinian in an encola tin C hi Administration le Security Israelin an encola chutiang chuan in then somania West Bank bi ka hian in air defense a thalova Israel mainland air defense system thatak taka an bun ang hian Palestinian ho chen na bi ka hian chuan Israel hian air defense abun thalo nia soyani achan ber chu Israel lam run bei tu Iran te I atho pui te hian Israel an tin zona heng Palestinian te tan hi chuan a hlom lovani an ron tin zone don lowan run bei don lo chu wangin air defense an mamo lo ti te news chen khata kan lo mu kha thil ni thei tak te po ni nge yang maro chu Iran lam hian in cluster munition an hmana wang khan Palestinian emo Israel mi emo kha cluster munition khan ron thlir rang ve to si lova boro ka perdar choi KM sombiala te po cluster munition kha perdar thainia chu wangin cluster munition beina wangin puaka wang hian Palestinian pali West Bank lama chuan an thi ve to nia soini bok Syria hian mi pali an thi ve to boka tin Iraq a hian
mi somruk pakhat set an thi to nia soi ani Iraq po hi tuarna san ni Iraq a bi khian Iran thlop helpol Islamic resistance an oma heng ho hian US mun man beina sa ve viau boka Iran thopui an ni a Iran thopui tun tumaron che zinga hian Iraq Islamic resistance te tin Lebanon Hezbollah te an chena sevia wa Yemen Houthi te ro an langoi ri ani Jordan hian mi somni pariat an hliam ve mek boka Jordan hi Iran beina tok tu zinga an telama ro chu UAE te ang min an turna salawa tin Kuwait hian mi parukan thi to Kuwait hi US base omna pakhat kha nia tin F-15 pathum tlak na kha ani nge bokani Israel hian voin thlengin thuthar bera chon mi som pariat an thi to a sangli zaruk som ko pasari hliam anom to bokani hliam an tam to khop maya amai ro chu hei Israel ber hi Iran atangin natak men an ron baya drone te tin ballistic missile ten an kap renga tin Lebanon Hezbollah hian an kap na sa zuala rocket an kap lut zoi renga nia chuti chung chuan mi som pariat chau an la thi ani mi sangli zaruk som ko pasari hliam anom bok hliam an tam na chan bera hi class ammunition Iran in ahman na sadwang kha ani ber mai tichuan Iran han lut le taila Iran hian tuna he thu kan bot sei lai thleng hian mi sang khat zanga thi to anga report ania sing khat sang riat zanga somnga pakhat hliam anom to bokani hei hi Al Jazeera ina puan ani a Iran chungchanga hi chuan puang lai viau turanga yani a maro chu hei po hi exact figure kha ani arinom sielo indona chuan thudik taka puan hlei thei hi ni thin lo boka maro chu atlang pui ni tura nga yang Bahrain hian mi pahni an thi ve to boka Bahrain hi Iran beina hnuai hian an oma maro chu Gulf ramzinga hian Bahrain hi Iran beina turna salo pol taknia soi ani Qatar po hi Iran beina tuar tu zinga an telamaro chu UAE te angin an turna salowa som parukan hliam ve to boka UAE hian mi pariatan thi a za somruk hliam anom to bok Iran beina tuarna sa ber tu chu UAE ania ballistic missile pon lo kap thlanem malmal khop to mai Saudi Arabia Iran beina sadzinga antela mi pahni an the to ami som ni an hliam ve to bok Saudi Arabia hian air defense an nei thave viau Myanmar ni pualin tin US hian base hian in air defense engemaw zat an da boka chung ho chu Iran beina ronkal lo kap thlatu te ni in Saudi Arabia hian mi pahni an thi to mi som ni an hliam ani Oman hian mi pathum an thi ve to boka mi som panga an hliam to boka ni US military helai Gulf bial rang US ina sipayada chuta Iran beina tok te zinga hian mi som pathum an thi to a mi zani zet US sipai hliam anom ve to boka ni US sipai som pathum thi zinga pathum hi chu indona awanga thi ni lo natna awange mo thil dang awanga thi nia soi han ni o puan tur tam tak oma maro chu kan puang zo seng lo ni le phot mai sela khati china kan han du tok le anga indona thil thleng thar ra om zela chuwangin thu thar berin hria theina turin he channel kaltlang hian in lo ngai venzel don nia tu tok le photang